U jednom malom rudarskom, izolovanom selu, grupa rudara je započela svoj uobičajan dan na iskopavanju uglja. Ali tada će se desiti nešto što će šokirati ceo svet. Pronalaskom ovog okna otkrivaju misteriju koja do danas nije rešena. Šta su to rudari otkrili? Duboko u Sibirskoj oblasti, tamo gde zemlju retko dotiču sunčevi zraci i gde su zime tako surove da smrznu svaki pokret, nalazi se jedno od najmisterioznijih mesta na svetu. U septembru 1969. godine u selu Ržavčik, u rudniku dubokom 70 metara, rudari su započeli još jedan uobičajen radni dan na otvaranju novog okna. Niko od njih nije mogao ni slutiti da će se naći pred otkrićem koje će izazvati šok i nevericu širom sveta. Dok su svojim alatima udarali o stenu, iznenada se začuo zvuk koji niko od njih ranije nije čuo. Bio je to šupalj i odjekujući zvuk, kao da se ispod stene nalazi nešto više od kamena i uglja. Pre nego što su mogli da odreaguju, zemlja se obrušila, otkrivajući pred njima ne samo duboku prazninu, već i čudesno svetlucavu površinu koja se pojavila ispod njihovih nogu. Mermerni sanduk, ogroman i nestvarno lep, pojavio se iz tame. Njegova površina odbijala je svetlost rudarskih lampi, kao da je isijavao svetlost iznutra. Vođa smene, Ivan Karalkov, okupio je sve prisutne rudare, a zatim je među njima zavladala mešavina uzbuđenja i straha. Niko nije mogao da objasni šta su upravo pronašli. Ali jedno je bilo sigurno, ovo nije bio običan dan u rudniku. Dok su nastavljali sa kopanjem kako bi prišli bliže, zemlja pod njihovim nogama se obrušavala još više, otkrivajući ogroman mermerni sanduk. Njegova bela površina, kao polirana, odbijala je svetlost lampi koje su držali. Dugačak preko 2,5 metra i gotovo metar visok, sanduk je izgledao kao da pripada nekom drugom vremenu. Na prvi pogled činilo se kao da je sanduk postavljen sa određenom namerom. Oko njega nije bilo ni trunke uglja ili kamena, već samo savršeno čista zemlja, kao da je nešto štitilo ovu strukturu vekovima. Čudna simbolika urezana na ivicama mermera bila je neobjašnjiva. Nijedan od rudara nije mogao da prepozna znakove koji su podsjećali na kombinaciju drevnih simbola i modernih geometrijskih oblika. Među rudarima je zavladala tišina. Čak i najglasniji i najveseliji među njima ostao je bez reči. Vođa smene, Ivan, naredio je da se sanduk otvori, jer su svi bili ubeđeni da sadrži nekakvo blago. Uz pomoć ručnih alata i uz velike napore, sanduk se najzad otvorio. Uz tiho škripanje, kao da se i sam protivio da otkrije svoju tajnu, poklopac je počeo da se otvara. U trenutku kada je poklopac pao, neobičan miris ispunio je prostor. Bio je to miris koji niko nije mogao opisati, mešavina slatkastog i metalnog, kao dah nečega što nije pripadalo ovom svetu. Sa unutrašnje strane poklopca bili su ispisani nepoznati znaci koji su izgledali kao upozorenje ili možda neka vrsta instrukcija, ali niko od prisutnih nije mogao da ih pročita. Sanduk je konačno bio otvoren, a ono što su vidjeli unutra promenilo je sve što su do tada znali o svetu. Kada su ga otvorili,
Pred njima se pojavila devojka neverovatne lepote, starosti oko 30 godina. Izgledala je kao da je tek zaspala. Njena koža je bila svetla, gotovo prozirna. Svetlo plave oči bile su otvorene, kao da prodiru u svakoga ko je pogleda. Duga, bujna kosa pružala se preko njenih ramena u savršenim talasima. Njena haljina, bela i providna, blistavo je reflektovala svetlost lampi. Materijal od koga je haljina napravljena nije bio poznat nikome u to vreme. Neverovatan utisak pojačavala je roze tečnost u kojoj je ležala. Bila je guste teksture i blago svetlucala, kao da sama po sebi posjeduje život. Tečnost je ostavljala utisak da održava njeno telo u savršenom stanju. Pored njene glave nalazila se crna metalna kutija, neobičnog dizajna, bez vidljivih spojeva ili otvora. Njena površina bila je glatka, ali je ispuštala jedva čujan zvuk, poput dalekog zujanja. Kada su je pomerili, osjetili su blage vibracije, kao da kutija reaguje na njihovo prisustvo. Dok su stajali oko sanduka, osjećaj neobjašnjive tišine i straha širio se prostorom. Jedan od rudara, u pokušaju da bude hrabar pred svojim kolegama, ubacio je prst u tečnost da opipa i vidi šta je to. Trenutak kasnije čudno se osjećao, ali je odbio da prizna strah. Nekoliko dana kasnije preminuo je u strašnim mukama. Njegovo telo, kako su rekli svedoci, pokazivalo je promene koje niko nije mogao objasniti. Prisutni su znali da više ništa neće biti isto. Ova devojka, ovaj sanduk, kao da su pripadali drugom svetu ili drugom vremenu. A misterija je tek počela. Samo nekoliko sati nakon otkrića, rudnik je bio opkoljen ruskim vojnim snagama. Helikopteri su kružili iznad mesta događaja, dok su kamioni za transport stizali jedan za drugim. Agente KGB-a predvodio je oficir visokog čina, čiji je hladan pogled ulivao strah u prisutne. Niko nije smeo da progovori ni reč, dok su se vojnici i agenti raspoređivali oko mesta iskopavanja. Prvi korak bio je evakuacija rudara. Svima koji su bili u rudniku naređeno je da se drže podalje i prikupljeni su njihovi lični podaci. Svi pokušaji rudara da ispričaju šta su vidjeli bili su brzo ućutkani strogim upozorenjima. Ubrzo su, nakon vojske, stigli i naučnici. Tim od oko 20 ljudi u belim odelima, sa opremom koju rudari nikada ranije nisu vidjeli. Naučnici su odmah počeli sa analizama sanduka i njegovog sadržaja. Uzorci roze tečnosti pažljivo su uzeti i smešteni u specijalne hermetički zatvorene posude. Crna kutija je bila odneta u laboratoriju, ali nijedan pokušaj da se otvori nije uspeo. Tečnost je pokazivala neverovatna svojstva. Nije se zamrzavala, isparavala, niti menjala boju, bez obzira na uslove ispitivanja. Kada su pokušali da premeste telo devojke u poseban kontejner, dogodilo se nešto šokantno. Čim je tečnost bila uklonjena, njena koža je počela da se suši i dobija crnu boju, kao da je telo počelo da stari velikom brzinom. Naučnici su odmah naredili da se roze tečnost vrati, ali proces nije mogao da se zaustavi. Devojka, koja je izgledala kao savršeno očuvana, sada je bila samo osušena mumija od onog što je bila. Priča o Tisulskoj princezi odmah je klasifikovana kao državna tajna. Svi dokazi, uključujući uzorke i beleške, transportovani su u nepoznatom pravcu. Selo Ržavčik je izolovano, a meštanima je rečeno da je u pitanju rudarska nesreća. Međutim, tiho šaputanje o devojci
koja nije sa ovoga sveta, već je počela da se širi. Ispitivanja su pokazala da tečnost sadrži elemente nepoznate modernoj nauci. Nijedna laboratorija nije mogla da utvrdi njen sastav. Hemijske analize ukazivale su na prisustvo jedinjenja koja su bila izuzetno stabilna, ali i neobjašnjivo reaktivna u kontaktima sa ljudskom kožom. Prilikom izlaganja visokim temperaturama, tečnost je emitovala neobične svetlosne signale, poput pulsirajućih zraka. Jedan od naučnika koji je bio deo tima izjavio je da tečnost posjeduje svojstva koja bi mogla promeniti čovečanstvo, od lekova za smrtne bolesti do potencijalnog izvora beskonačne energije. Međutim, svi pokušaji sintetizacije ovih svojstava završio je neuspehom. Tečnost je reagovala samo u neposrednoj blizini devojke i crne kutije, što je dodatno komplikovalo istraživanja. Crna kutija, koja je emitovala slabe radiosignale, kasnije je pokazala neobične obrasce zračenja. Naučnici su pretpostavili da je kutija komunikacioni uređaj ili čak neka vrsta memorijskog modula izgubljene civilizacije. Bez obzira na njihove napore, pravi odgovori su ostali van domašaja. Kako su meseci prolazili, istraživanje je obustavljeno, a dokumentacija je zavedena pod najviši stepen tajnosti. Mnogi koji su radili na ovom slučaju nestali su bez traga, a oni koji su preživjeli govorili su o noćnim morama i čudnim zdravstvenim problemima. Meštani su počeli da šire priče o prokletstvu koje je pratilo one koji su bili u kontaktu sa sandukom. Govorilo se da su rudari koji su otvorili kovčeg i prvi vidjeli devojku imali nesrećne sudbine, od iznenadnih bolesti, saobraćajnih nesreća do misterioznih nestanaka i smrti. Njihove porodice pričali su o čudnim snovima i noćnim morama. Neki od njih su izgubili razum i poludeli. Jedna od najpotresnijih priča dolazi od porodice jednog od rudara koji je nestao. Njegova ćerka tvrdila je da ga je vidjela u noći kada je nestao. Stajao je u mraku ispred kuće, ali kada je prišla, njegovo lice bilo je potpuno crno. Nakon toga nikada više nije viđen. Meštani sela Ržavčik su izbegavali rudnik i mesto gdje je otkriće pronađeno. Stariji ljudi u selu govorili su o drevnim pričama koje su upozoravale na božanstva koja počivaju u zemlji i koja nikada ne smeju biti uznemirena. Uprkos izolaciji mesta, glasine su se širile. Tako je 2002. godine u novinama osvanuo jedan članak od autora Olega Kišikija pod naslovom "Pronađena devojka u Rusiji u savršenom stanju, stara 800 miliona godina". Time je ponovo probudio znatiželju kod ljudi, ali i naučnika. Tada je misteriozna devojka dobila i naziv Tisulska princeza. Ispitivanja su pokazala da je telo devojke jedinstveno i da se arheolozi nisu sretali ni sa čim sličnim. Također i struktura sarkofaga nije odgovarala onome što su do tada naučnici vidjeli, a pretpostavlja se da datiraju iz vremena od pre 800 miliona godina, iz neke druge nadmoćnije civilizacije. Vremenom, legenda o Tisulskoj princezi postala je tabu tema. Niko nije želeo da priča o onome što se dogodilo, ali strah je ostao urezan u sećanja meštana. Smatralo se da svako ko pomene događaj ili pokuša da dođe do mesta iskopavanja, rizikuje da ga zadesi ista sudbina kao i prve svedoke. Da li je Tisulska princeza bila putnik kroz vreme ili možda predstavnik izgubljene civilizacije? Njena priča ostaje kao upozorenje da naša istorija skriva tajne koje tek treba da otkrijemo. Ali možda odgovori na ova pitanja nose i veliku opasnost,
Šta ako nismo spremni za istinu? Ovo otkriće, makoliko fascinantno, otvara vrata ka dubokim i nepoznatim silama koje mogu promeniti samu prirodu naše realnosti. Da li smo spremni da snosimo posljedice? Ili je bolje da neka pitanja zauvek ostanu bez odgovora?